gok maja salah kedo salah nalawa mana nih. Dinare kumelo kimita kasin sampayana sedi ata itai ampe kedona nania kedona ampena. Aja na tite makara niga paling mariulu niga paling makasipakyan na. Tapi itai ampe kedona nania kedona ampena. Okuti monro buana sampayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Sininna toma nabiku aku tawforo sadasur manabiku ya engkai ripa kalabbi ripuang maraja malabbi ya engkai riamasi ripuang maraja akkamasi wirisininna anu ripancajinna. Karena iwannya napaguro kipong Allah Ta'ala untuk lesu pemeng pakas sa iparengarat ta lauri kampot ta. Napaguro kipong Allah Ta'ala karena iwannya untuk mengerangi pemeng tega munro ancajingat ta nan niya tega munro arewa ketta yarega alisungat ta. Nasabak magay maiga anak apo na ada lola lebo na itanay lola bawam mi nasaba angkana itunangi ricin na inapsun na gangkana na lupay tega monro ancajingan na nan niya tega mati monro alisungan na melalui kejadian ini yarega rene wani angkay ko rito pong Allah Ta'ala nalay tori po jinna alena sulasurki almarhum Ambo Unga bin Lang yang menurut informasi tadi yang saya terima kurang lebih umurnya 50 tahun. Nah pancaji pong Allah Ta'ala untuk imanan na ini anu maki nyawai ya angkay masangi alena umat na Muhammad atan na pong Allah Ta'ala nasuro kipakita matata pacuring idot cilita picaki lilata nasaba angkane kejadian mega tahu narekwamita amatengang nangga biasa nih bahkan banyak kejadian tanya di kampung-kampung lainnya bahkan mungkin di kampung tama biasa alena na kay ikuburu alena cam ito matewe alena na walong ito matewe na yakade nang kanapapikiri watak kali kasarakna yan na biasa ini maaga minjito na ang kakisimata mo pamamatu-matu pegaw amala wang mamatu-matu ki masampaja mamatu-matu ki pegaw pasuro punchonada nasabaya sa mo pialeta tuba ja sangadi maka dito pa di umati dito po malasa dito pa di umati ye malulumo pa tanyo na bilangi malakala mo igana rumasaki tau malasa yon rang puputa nga bani yon rang ipangunran na sisan na elay mati pangunran ito mo pito malasa igana tau jok kami mati si palagi makukuy na reko mati tiba-tiba tahu corona sih. Kita tidak bisa pungkiri maka daan kami mayasang nasa na yakin dan percaya ternyata corona macabut nyawa.
Maga pa na mati tahu Ustaz. Set di bawah gonci na mati tahu. Maga capu inyawana. Mega to na lapo mo turo itu mo pi. Ang kataw buari po kalukutan maka tanda na itu mo pi. Tapi ang kataw joka-joka mi mamicu-micu mi bawa more orang mi bawa mati. Pelajaran pada malam hari ini. Napa guru ki pengalahu ta'ala situngan-tungan na. Maka day sewawat tu mati tatto ko tu upalesu. Sewawat tu mati tatto ko tu wali mangulo utane mana ko tu mato. Yang ketuda yon ni pak bicara itu maring kalingay belum tentu kamu rapi si minggu. Belum tentu kamu rapi si ulang. Belum tentu kamu rapi tau pemang. Bahkan ule kapai wani pacapur tanah. Ni kira-kira mulai jamil yang tumu pabaja. Dia ada. Sama agay nyawai isanay puangallahu ta'ala. Yastaluna ka'anir ruh itanay Muhammad. Tiga bias tung kapat tarika maka tiga mutaro nyawana reko magere ko. Ay mana pakutan apa papusa. Maka dia aku rangi kulir ruh min amri rabbi. Pawi Muhammad masalahna nyawai isanay puang Allah Ta'ala. Jadi narikon kami sa maka daw kumunro nyawai kumunro itaro perlu aku tanah. Nasama kay ang kadalili nakukurang maka masalahna nyawai. Tanya isan na Nabi Muhammad, tanya isan na panritay, nasaba magay, anu de ni tamata, taro-taro na puange, oleh karena itu, isan na pong Allahu Ta'ala. Sinin na tamalabin na pong Allahu Ta'ala. Di ayah, mabiyasa yang kalingan oleh biasa tiap pengupurang. Dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, gesok na saya kulu. Ayat 153 halaman 23 bagian kanan ya walad da imundo capak na lepang. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ye aya maponcoy kana ya maluan na masaka marilalan na marisaliw pabetuan na. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sininna tumatap loki palarita saupuhi sininna tauwe. Makin ang katau. Matanya rupa tau. Nareko maka de puang ya ayyuhalladzina amanu nabetuang itu pandai tapat saupuhi sininna tauwe. Nareko maka de puang Allah Ta'ala ya ayyuhan nas sininna rupa tauwe. Rupa tahu nan niya tahu rilan na aku rangi si salah itu parentana. Nareko rupa tahu parenta lisan na ayakna ya naritu parenta ya wala dasar. Maka nasaba rupa tahu ngopi. Nareko pangoli tahu ni berarti parenta masalah akidah papangasa tepan itu. Aga lisan na ayakna. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Sinin na tawi, sinin na tumatapu, iya mato. Pada arelo ko ripuang Allah Ta'ala melotulu kiripuang Allah Ta'ala nasaba asap barakeng nan niya sempajangi. Magi ya dua, nareko makasing ya dua, insya Allah makasimanan itu, iya mana nasarumpitan. Sabarak ni makasito ni sempajangi. Ipakat deni sempajangi, de ipeguk bawangi, ipakat de insya Allah makas ini salumpita tu. Nasalah sempajangi, faulai lawai sininna anu majai, anu mungkarai, gok majai, salah kedoi, kedo salah, nalawa mana ni? Dia narekomelo kimita kasin sempajana sedia ata itai ampe kedona, nania kedo kedona ampena. Aja na tite makara niga paling mariulu, niga paling makasipakyan na. Tapi itay ampe kedona dan niya kedo-kedona ampe na. O kuto'y monro buwan sempajang. Salah angka tau pego sempajang, angka tau mapakadik sempajang. Na ito na para lulagay. Nasabak na rin kumako ni. Pada ni almarhum, din to galanan les mas sempajang.
Dia kata mati le supaya mas sempa aja masuk ke menteri tanah marah jadi pegala. Sekali mati mundur. Dan sampai saat ini orang-orang belum ada yang masuk neraka di tupagat tama surga. Tapi narekomade yang peke doe ipanya manyamang memen nila puto mati lalu naku burue. Narekomajai ang peke doe igali pumpu memen nila puto mati lalu naku buru. Nah nape makan nabita na iya kuburu lego-lego na isuruga yare ga lego-lego naranaka. Perlu dipakasi. Yang pertama harus kita sediakan ialah kesabaran dan sholat. Pakasi. Sabaraki makukwe na coba kipong alata negara tak tanya bawan watak. Karena ria sela sama bampang na coba kipong alata na minok mita niga pinakmatan rito po na narikuyuji na sabat lasa. Mega tahu napi apa diisi, lari nih, paten nih kung masigi. Napi apa di babua, denan oto ko subuy. Napi apa di ulu, denan oleh mangaji. Padahal napaguro ki agamata naret ko malasa ki rewa kiri aku rangi nasamani aku rangi asyifa paburay. Narampan nangalena guru tanami makade parut ya. Dari disitulah saya mendapat pelajaran tambahan dan membuat saya yakin ka maka dia to korang papura sama gay mabiasa tahu ang kasi di pasieku dena se demi se di dua telu pasieku mampuloton ni malasa ulun na dena ni sebilay papuranan rewe alhamdulillah ibaca nga ba aya akuran na po ang Allah Ta'ala sambuy sawi ini salah satu bukti maka narekomenya mamalasa kiresu kira koran na sabah korangnya gay buku petunjuk na rupa tawe. Pada nareko maliki motor o auto HP, kamana buku petunjuk na tuh? Masolang auto tak kumunroy. Nareko paling masolangi alak na to no pasang aja alak motor. Masolangi pilih nam auto tak, pilih motor ipakainya dia cocok. Mako tuh ini dia. Malasa atita, malasa kasarata, malasa alusuta, le sukiria korang magen nasaba aku timunro buku petunjuk na. Kadang ini iwan ni matapaki baja sangade paja si matapek. Tapi dia metode dia ni pusangi. Maka namagay nasaba ini tepat atau amangi yazid wa yankus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Jadi bukota yang pertama sabaraki. Baik itu untuk alina toripat dimunrina sabaraki. Yasang itu matan repat puji taluri almarhum lebih puji piripong Allah Ta'ala. Yuli ni rewo modani ni pong Allah Ta'ala. Nareko to makasi rewo igura ni pong Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Alusuk makasini na tanangi igore. Irji'i rewo numay. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tori puamu pong Allah Ta'ala muli. Nape to makaditepe patasubu na iya atay na iya tawi tania alena tamai suruga na yake suruga mutamai pakoling ipemo na iya tawi atai tania suruga tamai tapi ale tanya dia tawi suruga tapi tak suruga tamai yana nak dalili na mare puangan Allah Ta'ala mudani suruga mudani. Oleh karena itu Pak narekodega kasi pa asap bara keripat di bola imanan na siwa baik masalah agama masalah akalinongeta masalah mana ni papangimpa di nasabar amilo dupai bali biasa bali na bali pangimpanan na zero paggalu mako to paggalu di nasabar ama galu milo dupa si biasa asina bali galunan na sangki pak balu mako to pak balu di nasabar amilo taralabaran na biasa maciko-ciko na nauna nilalala maja nakalasani panganli sabar api narekochiaki mases satu lebo na yetanay say di ba pasan na buruta ajak lalo mo tuo ajak mo tuo nasaba narekutumupi ang kamu puto sisa dakuli mo ro sisa milo im tambaywi patanrewi darajat tapong Allah Ta'ala pa di mondrie ako to nale taro-taro na pong Allah Ta'ala sabaraki nasa maga meron tumita pong Allah Ta'ala maka sabarak mo kasi atakku
Sering saya sampaikan apa pala tu kamakan iya tu di Linoy pada sisa niya tu setie parkir motor pada nada aguru kikor aga tasawufuna iya parkir motor to biasa mi tanya pajaba tanya to sogi to biasa ko sentral tu mega ngatok motor kilo toko ada lepang koro angkani otosoli motor makasingi napakasingi jidina napakasingi madde matu motoro na madde matu oto napakasingi jidina de nang kana macai de to nang kana magalli pura ni mita pa parkir laluki pa yala motorota de patunangka pa mage na pahang makare iya motorota na mi manganukku anun na tawe upara kayami lepa mi mabalancepun na motoro laba ni pale nagagurusan makoto ni pangalatala iya roburaneta almarhum na parkir riko bolata idi padi modri na parkir itu lo ni male pangalata ala agaganna almarhum yuli ni pemelesu aja nang kamanoko aja nang kamajalo para tu jangan nih denan caki nabi takara denan caki pangkato toriolo maka dia aja mu kerak dia wadi kerak pengacalak dak menutupi itu nang kemo ya sang amatin tena caki keraki si tena jai yang cangi agama ta kapapau nenia biasa liwat itu nacang oke kerak ini doan anak kerak tapi si tena jai sabar sempajangi pertama-tama natane ngakipong Allah Ta'ala yang itu sempajangi dena kada siaga bolamu siaga benemu siaga batiramu di nangka sempajangi narek kumadici ni sempajangi dia na sipu apalagi dia na bangka ini biasa salaman itu tapi narek ko sipu pada mata nagarigi ay pa aja salaman napalang puyo lo pangalatala di apin narana kana calla kiyo nalandro papi yo super malam puy matana ya sama kadematu pi loromui asarakmui ejumamui biasa tuh meg kogalunge atau pengimpange bani tahu na say di pa kasi na idi petani idi to samae masyarakat nareko mabila-bila pali ajam-ajamata po dari kampota bolata kasi na make buki bola-bola onro sempajangan ridartari pangimpata rigaluta mage oti na baraka yur onro tak masapa dalil baraka pakasingi sempajata dan untuk ketiga bekal untuk menuju kampota ia naritu ipalempu lilata mega makukwe malampu nareko mabeci mapundasi menempu tapi nareko bicara majikoy tinggal sama jiko maka dia matuk B apa lek kejadian nabuji beli padang nari pancaji ya bahaya tuh itu beli tania tuh makada dosa-dosa bicu mutang itu dosa batua nah biasa makada agak manu apa ke padahal makasih na tutungan na ngopi mak dari ke ngopi na beli adina apalagi kepada kami mani mega padang kakak padang kabale makasih nu tak masa mage de gaga itiwi mangolo na rekurusan lino dan akhir de gaga iya to itu nak keguna di nasaba kata mo paresin na tanay dui mo pa sana iya to nak keguna iya tu pangimpangi maluwangi galum maluwangi nasaba ako mo piasin na linoy narekoy pasuro niya wana tanay pa dyan makan re dui di na nalan den nak keguna dui iya makeguna ka pala amala madecetta nan niya amala majata amala madecetta manimato pasilongi Iro macion nang jo kalam almarhum itu tuh mata nama kita. Aga non roy lewu, aga napake almarhum, aga itungku kengi almarhum, makukui aga bulan almarhum. Ita mana matata? Ag gurung, maka dai iya tu urusan linota, ako tumi resek na linoy. Nareko tama ni matu, urusan ta si bawa pangalat Ta'ala, aga puri jama. Harap pangalahu Ta'ala dalam Quran surah Az-Zalzalah
Quran surah ke-99 halaman 599 juz 30 ayat 7 dan 8 bagian kanan capan surat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Manasa nigi pegau pangkau kamadece namun simper kama sekecil atom sekecil kuman khairan yarah na sepong Allah Ta'ala riwala kutu na sabat deceng. Tapi narekon kaki pegau wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Narekon kaki pegau anu maja namun simper kama angkato tumat tinawala ki pong Allah Ta'ala sa pacala. Ini menipite. Jadi tujuan na yaitu napatuki pong Allah Ta'ala dalam bulan tanay tanya makadae alina matro tutuki napitaki pong Allah Ta'ala lalang yehe lalang jo kasuruga yehe lalang jo karanaka epite ni loki labot pega tapi teni asawan ni kinapangajari pandritata yuka talapisita ang kapacaramana yuka hapeta ang kapacaramana yuka kirimasiki ang kapangajian na idi to manicia tama suruga na reko ang kamopil ng sala makukel marhum itana ini dari malaikatul maut dari malaikat mungkar dan nakir. Oh kamu pi oh wasip ko ilang deba matuk kilaman ni itana ini aga pakutanana tanya bahasa Inggris tanya bahasa ogi natana kini ga puamu ni ga agamamu ni ga nabimu maka na gampang mantu pala ya pala ustaz di nule mapa bali nare kutanya amala maka di pandita tayo wattu guncing itimui di nape bali timu mage mawata mabali timu aga mape bali limay na niya ajiwi mate limay makare puang iya biasa na pake gatang biasa ya tu jabba balena ako bali pangimpana yanu iya malay mate aja makare ya na pake jok kamenno oki makira-kira dia nule masaka dia pada kolino ko tama ki pengadilan ang kadui salama ki buat ding yalli anu majae man taji deceng tapi narek kumutama ni calurin aku purue de nagaga itu de nan resobokan malaikae de nan resobokan sina tahu lebih na Allah Ta'ala. Dan pesan yang keempat ya narito pas sadiai aleta mate magi na biasa tahu yang mamatu pegot decen na sabak de na pas sadia na mate aga papasadiana ya narito paringarange lori pong Allah Ta'ala paringarange